Ja. Na progo prosimo ostale obiskovalce, naj ne hodijo po progi. Koliko toga imajo? Se pa pravim, 7 telefonov, tako? Miklič, vse kar govoriš bo na internetu. Pa se pa da odstraniti. Daj, lažjo. Klepa čisto, ja, levo, bolj levo. Ajde, še. Verbovšek. Ajde, fanti, op. Ajde, Rok, Verbovšek v drugi krog. Pajmo, pa vidite zaklepili klanc. Številka 129. Levar Uroš. In sedaj skupina. Zelo tesno skupaj. Ajde, to, bravo. In prihaja številka 291, Voša Klemen. Ajde, gled. Vozijo časni krog, čas dva podaljšana kroga. Umaknite se s kroge, prosimo. Mates Blades. Kaj je že? Ja, dobro pa treba. Ajde, Matijas, gremo. Ajmo. Ja sam vse zapisal. Gremo deklita, gremo. Moška. Luka, pa tvoja prehvala za Avstralijo. Petra in Maša in Daj. Prigašala dobrave. Ajde, Krošec, ajde. Daj Grega, bravo. Daj ga. Ajde, ajde. Ajde, Roki, daj. Ajde. Ajmo, Luka. Ajde. Boži, hitovci. Ajmo, stop. Ajde. Ajde, mali. Dajmo. Ajde, Krošec, Ajde, Rok, daj. Ajmo, Grega. On je što tamo lično. Ajde, Rok, daj. Ajde. Ne, mislim, jer te se dobro, ja sam mislim tebe. Ajde, Saša. Ajmo, Luka. Tako mena, ne. Daj Raza, daj Raza. Pusti. Slaba. Out with nice.
Ja, pa potrebo, ja. Ajde, Luka, daj. Daj, Raza, daj. Ajde. Ajde, Palani, daj. Op. Spusti, daj, spokaj me tukaj. Daj, Logar, daj. To je treba započiti za boj. Daj, Laura! Hanno una bella rete. Buono, fratello. Dai, dillo, dai. Dai, mo specialized. Ja, dai. Ajde, Rok, daj. Drugo mesto Taja Jazbinšek. Aplauz. Še en aplauz za vaša dekleta. Ti se bodo danes pomerili še enkrat na... Mali osnovnošolci niso imeli ubeni 10 minut, zdaj pa 5 let stari. Bravo, Brina, bravo. Bravo. Bravo, Matiz, bravo. Bravo, Hanna, super. Bravo. Gremo, Jagor, gremo še enkrat. Bravo, Špila. Zadnji krug. Mislim, da je tudi zmagovali številka. Številka 32 preži. Ajde. Ajde, Pile, znaš pomogu, pa not, ajde. Raziskovalce, da se umaknejo stroge. Kategorija U11 vodi. Pa oddelni listo. In tudi vodilni v slovenskem pokalu v kategoriji U13. Tesno za njim Matic Osolnik. Bravo, dajmo, Ciril. Na tretjem mestu Ciril Zupan. Matic Osolnik, tretji v slovenskem pokalu, četrtem mestu številko 71.